Yova David ndio wanafotora ari gufata neza. Nitira mu nzu kuza ariko. Oya mwe muhagarara. Murenga.
Amen. Mujye dimana yacu cyubahiro. Ku munsi nk'uyu nguyu dushimiye Imana yo mu ijuru. Twe twagambiriye nk'abana b'abantu ariko Imana iradushoboza imbaraga zacu abona imbaraga z'Imana. Urukundo rw'Imana rwongeye kuduhuriza hamwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umwaka ushize sindi kwibuka neza amatariki ariko buriya abana bacu barayibuka. Twagize umunsi mwiza ushimishije w'ibirori. Kari dufite umusore wacu yategereje Uwiteka Imana. Yari amaze gutegereza igihe kinini kibaye nk'icy'imyaka ya Kiliziya ya Kabgayi. Hanyuma Uwiteka Imana yarazi umunsi nyawo w'igihe cyo kurangiriza iyo myaka ibaye nk'iya Kiliziya ya Kabgayi. Ndavuga ngo ndirahiriye ndi Uwiteka nshyizeho iherezo. Twongeye duhe Imana icyubahiro. Kugira ngo bamwe muri twebwe mu twari kumwe hano ndabyibuka ko Pastor Fabien numva twari kumwe. Imana ivugana natwe atubwira ngo ni ukuri ndirahiriye mukoreye ubukwe muvanye mu busiribateri. Turataha turavuga ngo n'ubundi Imana isanzwe ivuga akadutegereze naho Irene hari ahantu yari yitsinde. Hanyuma rero Imana irabahuza. Imaze kubahuza byabaye ku mugaragaro ku manywa izuba riva. Turishima turanezerwa bari bahari nabo bitangaza Imana yadukoreye. Dushima Imana. Rero ntabwo ineza y'Imana kuri uyu muryango yahagarariye ahangaha. Ntabwo ineza y'Imana yarakomeje. Ko biriya ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ishimwe. Abari babiri bababaye batatu. Hanyuma n'ababyeyi umuryango wa Adonayi ni ababyeyi. Aha rero turi tuhari nk'umuryango wa Adonayi nk'ababyeyi. Ni abana bacu. Tugira icyifuzo turavuga ngo Mana abana bacu waduhaye umugisha uduha umwana. Ariko ntabwo twari twasura umwana wacu. Ntiturajya guhemba abana bacu. Imana iradushyigikira rero kuri uno munsi nk'uko twabigambiriye iradushoboza tugera muri uru rugo batwakiriye. Ariko nubwo batwakiriye ntabwo nabonye batwereka umwana. Rero ndifuza ko batwereka umwana kuko twaje tuje guhemba kandi icyo gihembo kigenewe cyane cyane ababyeyi ariko bishingiye ku mwana. Turashaka umwana. Zoni ziza shiri
iteka ryose Amen. 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 Ndasaba Peter haguruke ndetse na Pastor Fabien. Ndasaba abapasiteri banyegera abapasiteri abashumba banyegere hino. Hanyuma ntabwo nari kumwenyura ntarabona umwuzukuru. Rero ndishimye muri aka kanya ndanezerewe. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro kandi nshimiye Imana muri rusange ku ntambwe ikomeje guteza muri uyu muryango w'abana bacu. Tugiye kubasabira umugisha hanyuma byari byiza ko buri wese tumuha umwana akamufataho ariko arasinziriye. Turagira ngo bamusubize kuryama, murabona ko n'izuba ari ryinshi. Namujyanye rero ipfunwe ngo pasiteri ntabwo yatumye dufata ku mwana. Ndamuhereza umushumba Fabien hanyuma nyegere rwose tumuragize Uwiteka Imana, umusabire umugisha w'Imana, hanyuma abashumba namwe mutunge ibiganza mu izina rya Yesu. Mwatura umugisha kuri uyu muryango. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze ica inzira aho zitari, Imana yitamurure. Murakoze. Mana turagushimiye. Haleluya. Turi Imana ikomeye, turi Imana igira neza, Imana ishimwe, Imana ikiranuka, turi Imana ushimye. Turakunezeza, izina ryawe umugambi wawe mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye mwami mwiza, na Imana yacu. Hari igihe twarebaga tukabona twebwe hari ibidashoboka. Parce que ce que Dieu fait, je ne peux pas manquer à remercier Dieu et vous remercier aussi. Amen. Amen. Donc, depuis que nous avons commencé la première réunion d'Adonai, Dieu vive nous avait soutenus.
lorsque nous avons fait la première conférence, vous nous avez aussi soutenus. Quand nous avons commencé l'ouverture de l'école, vous nous avez soutenus. Quand j'ai doté, vous nous avez soutenus. Quand nous avons fait le mariage, vous nous avez soutenus. Et aujourd'hui nous avons l'enfant, vous nous soutenez. Et vous allez continuer à nous soutenir. Parce que plus vous nous soutenez, c'est comme ça que vous soutenez l'œuvre de Dieu. Et vous serez bénis. Alléluia. 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 Amen. Je vais vous remercier dans ce verset biblique. Et après avoir remercié, nous allons vous bénir. Et cette prière qu'on fait ici, je l'ai commencé bien avant. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Mais je suis sûr que notre prière, vous serez bénis. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul chapitre. Quelqu'un va nous lire du premier verset au verset 5. 3 Jean 1. Chapitre 1, verset 1 à 5. Amen. Yohana ashimira-gayo njyewe umukuru ndakwandikiye gayo ukundwa uwo ukunda by'ukuri ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo nta cyantera umunezero wabitoye kumva ko abana banjye bagendera mu kuri ukundwa ukiranuka mu byo ukorera bene data byose kandi ari abashyitsi. Amen. 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 Donc c'est le remerciement de l'apôtre Jean à Gaius. Nirishimwe ry'intumwa cyangwa se umukozi w'Imana Yohana kuri Gayo. Et Gayo avait deux éléments. Gayo yarafite ibintu bibiri by'ingenzi. Premièrement la vérité. Icyambere ukuri kwa murangaga. Deuxièmement l'amour. Icyakabiri yagurangagwa n'urukundo. Donc Gaius remplace vos noms. Gayo asimbuye amazina yanyu mwese. Alléluia. Amen. La vérité qui est dans vous, ukuri kuri muri mwebwe, et cet amour qui est dans vous, n'uru rukundo ruri muri mwebwe, c'est ce qu'on va prier pour vous, nibyo tugiye gusengera muri uyu mwanya, que vous puissiez vivre heureux, kugira ngo mubeho muguwe neza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va écouter, Irène va remercier. Muri ubu tugiye kumva Irene ashimira. Ici, elle a quelques mots aussi. Niba afite n'icyo kuvuga ntacyo bitwaye. Et puis nous allons prier pour vous. Hanyuma turabase aradusengera. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nshimye Imana kubw'iki giterane cyabereye hano. Amen. Jewe ubwanjye byandenze. Muri make nongeye kwibuka indi neza y'Imana. Kandi urukundo mudufitiye rwankoze ku ndiba y'umutima. Uyu yavuze ngo afite ibyishimo bivanze n'amarira, nanjye nuko. Ariko Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibaguriye imbago nk'izo yaguriye Yabesi, kandi igira ikintu gikomeye ikora mu miryango yanyu. Byo kuvuga ni byinshi,
ariko umunyarwanda yaravuze ngo ararekwa ntashira. Reka dushimire Imana natwe tubasabire ku Mana imigisha kugira ngo aho mwakuye Imana yongere hakubire karindwi, kuko iki gikorwa mwakoze gishobora abantu bakeya. Imana ibaha umugisha, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yumve ko mbatureho umugisha kandi mbikunze. Reka dushime Imana rero mu isengesho. Imana y'amahoro, Imana y'amahoro ushobora byose Yesu, turagushimye kuko imvugo yawe ariyo ngiro, wabanye natwe waraturinze. Ndibuka ndi ahantu hamwe urambwira ngo mwami Imana nzabona ibihembo. Yesu Kristo mwene Dawidi nagize ngo ni ibisanzwe, ariko mu by'ukuri wari ukomeje. Iki giterane cyanteye kongera kwibuka imvugo yawe. Uri Imana itarinjazwa, iyo usezeranyije urasohoza. Uri Imana itagisaza ngo yitwaze akabando. Kubw'ibyo turagushimye, ababyeyi baragushimye, abagabo baragushimye Yesu, abakobwa baragushimye, abasaza n'abasore baragushimye. Twibutse neza yawe Mana, tukuramburiye amaboko. Uyu mugambi Satani yarawurwanyije, ariko kuko uri Imana itagisaza ngo yitwaze akabando, kuko ujya uhagarara ku ijambo ryawe, urangije urwana urugamba. Haya ziniga Yesu tereso tidrerega. Ndagushimye yuko wanyuze mu mukozi wawe, abakozi bawe urabashigikira kugira ngo ijambo wavuze risohore. Mana we turashima Yesu, Mana tukuzamuriye amaboko, Mana tuguhaye icyubahiro. Mana ndagushimye ko wampaye uyu muryango, n'indi miryango wampaye. Mwama aba ni ababyeyi banje kuko banyeretse urukundo, ababyeyi bambyaye bakanyereka. Mukunda mbaturiyeho umugisha uva ku Mana, umugisha utavangiyemo amazi, umugisha uturuka ahera hawe, umugisha nyamugisha. Rabi Yesu tayasikaze urera tomesinike turakushia vieziniwe donibayasi turakunezerewe done gavi bode nenisiye turakushidezene. Mana ndakutiesi, Mana ndakureyava, Mana ndakusini aisi niisi yava yasiweri. Ndagushimye ko imigambi yawe itazahama. Ndakuremba ndagushimye ko warwanya intambara umwana w'umuntu atari kurwanya. Ndagushimye ko hari ibyo waremye Satani atashakaga ko bibaho. Ndakutawaiza, ndakuzonea, ndakunaya, sindakumene, ndakuraide mbanua, sina vole daya, ndakusika daya bino dene. Haleluya! Karamerere vodo de sisi esikipa watayara zafono mene benesi nimunihita watayikiriva aya sirivoro berite nimumve. Kandi twe ntabwo dufite gusubira inyuma mu mitima ngo turimbuke, dukomeje kugutegereza kuko imvugo yawe ni ihame, ibihamya turabifite. Hari ibimenyetso birenga kimwe byerekana ko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, byerekana ko uri umutabazi wacu, kandi ko uri umurengezi wacu, kandi ko uri umufasha mwiza utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ubwo uvuganye natwe tuguhaye icyubahiro, ibyo uvuze no kubikora uzabikora mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ok, l'enfant s'appelle Esther Luyamba Blessing. Izina ry'umwana yitwa Esther Luyamba Blessing. Je remercie tous les étudiants. Ashimira abanyeshuri mwese. Je remercie le comité des étudiants. Ashimiye komite y'abanyeshuri.
Je remercie les protocoles. ashimye protokole ukuntu byose byagenze. Je remercie les porte-paroles. Shimiye umuvugizi w'ishuri nawe. Tous, je vous remercie. Mwese arabashimiye. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahe umugisha rwose.